Ndabashuje mwese bakunzi ba EMMY MEDIA TV, by'umwihariko mwe mwamaze gukanda subscribe ndetse namwe mutarayikora ndabashishikariza kuyikora. Uyu munsi tugiye kuganira ku nyama y'ifi ikunzwe cyane n'abantu batari bake. Ifi si inyama zisanzwe, ni kimwe mu biribwa bifite intungamubiri z'ingenzi cyane ku buzima. Dore impamvu eshatu zituma kurya ifi byagira umubiri wawe akamaro. Icya mbere, ifasha ubwonko n'umutima. Ifi irimo amavuta ya omega 3 afasha ubwonko gukora neza, agabanya stress, akanarinda indwara z'umutima. Icya kabiri, ni isoko nziza ya proteine. Proteine ifasha umubiri kubaka imikaya no gukira ibikomere. Ifi iboneka nk'isoko y'iyo proteine y'ingenzi. Icya gatatu, irimo intungamubiri z'ingirakamaro vitamine D, iodine n'ibyuma bikenerwa n'umubiri biri muri ya fi. Si inyama isanzwe, ni umuti. Icya kane nacyo cya nyuma, irinda indwara z'amaso. Kurya ifi kenshi bigira uruhare mu kurinda uburwayi bw'amaso, cyane cyane ku bantu bakuze. Inama rero twakugira, gerageza kurya ifi nibura inshuro 2 buri cyumweru. Ushobora kuyitogosa, kuyotsa cyangwa kuyikaranga mu buryo bworoheje. Ubuzima bwiza butangirira ku meza. Jya ibiryo nk'ujya imiti, aho kugira ngo uzajye imiti nk'ujya ibiryo. Iyi ni EMMY MEDIA TV nk'uko mumeze kubimenyera. Naho njye ndi Emmanuel wihanganye. Naho ubutaha.